shosha mfathi ngirasasipura na shosha palente umntala lapho kahle kahle kumthandeni ivele iphile egazini yabona nje manje uthatha phimcine usenzeni nje umcine kanti vele sure phela uthi njengoba ezokhipha album nje ngoDecember akusondela uDecember washo ukuthi uzobe ube konke lapha nengoma yomtsizwa nengoma yebongo izobe ikhona useqalileke manje nawe istrip usiqhumisa emoyeni Ugallies ngaze to Opland wafethu umaskano kada yes umnandi manje because it's only music but I remember those time where wonke umuntu ulethe ngizoba live ngo6 so sasilindele ukuthi go6 vake ziyokhala ke amahla kuphela kumthandeni yabo we'll miss those time but ke izikhathi ziyashintsha izinto wethu nathi kumele sishije naso ongomcine akwenza imicimbi esithi uzusuzwa nje ngosizwile kuthiwa hawu ingoma yakhwazela kudala edlula uthi wena uyaphusha uyalekelela ufaka isandla kuthiwa kudala edlula ingoma yakhwazela kuthiwa kudala edlula kuxebula umcimbi ngoviewers wathola nje ukuthi impucu wayisha kudala ngoJanuary kuthule nje khobile uthi wena uyaphusha noma uthi wena ukhipha i-album uzothiwa hawa usabonanga nanga umpitshiza Twa nanga umpitshiza yabona manje khuluma phela yithi abantu abadumile yithi abantu ofanele bazi makhona into ekhulume ngayo njengedandi July nje yabo njengedandi July nje nje bizobe ngomgqibelo nje akekho ongazi ukuthi ngedandi July ngomgqibelo manje umcineka shaya umcimbi oviewers yabona wenza umcimbi ngale sithi ekhophela umcimbi so ubona kanjani so uphusha kanjani